لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أصول ثلاثة فاجي كما يعني بسبب نسبة. والدليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمسا سوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني سبا شهر شوال من هجرة سانكالو تانا بسوين يوم غني دورناي ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغاني فلا سانكالو دورنا بسوين يوم غني وورناي أمبي داودا بغو مسجد الرجاق وأمبو كونو درسوا بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو ثلاثة أصول. أمبي يورم منمنا أركان الإسلام سلاميا جون سندورو سبا فورا كتمي سيركما فلا أني مين يسالي أني جاكا أنكمنا نونونكا بي أدامنا يرومي أقوى والدليل الشيامي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى سلاميات جون سنانينا سنددو سلاميات جون سنانينا يسوني مكايرا كو سوني سلاميات جون سيه أدلاي جمعي أيو وآيات كالاتي الصيام لا يجب إلا على المسلمين سنفلي أتواجبيا مغوكا وسلامو سنب واجبيا سلامو دكا. أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كافرون هرني كافرون سنة sunte ukasunte saha fo ka sheri kuma fula de fo ka fo bato fen site min ka bato ciyane ala kelempe wute muhammadu ya ala ka cidenye ni kafiri ma sheri kuma fula fo na sunna aka sunte saha ma damu ala likufur kuto kafiri aka fa innahum la tanfahum li ibadat la shiyam wala khayra shiyam. kafiri kato aka kafiri aka bato ta nafa okera sunye okera sunta nayo bato te kafiri nafa. walizalika kutiba bihi almu'minina qasata ninde koso qataba bihi almu'minuna walizalika qataba bihi almu'minina qasata mu'minu alaye mu'minu de kuma nyogonya ku kere ku kuma nyogonya ni sunye li'annahum هم الذين يستجيبون فسقولوا دبي على الجابي وهم الذين يشف منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. ولود كسم بسها سم بمنا ولود لا مؤمنون. وقوله ني ألاكو كتب عليكم الصيام معنى كتب فردا كتب كرموني فردا يلي كفر الله مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال نيمبكم على كآية قرآن قرناكو على يكليك أو كفرداي يعني فرد عليكم القتال على يكليك أو كفرداي فالكتب في كتاب الله معناه الفرض
kutiba alaka kitabula amana yede fardali kafin fardaya moka ala yesun fardaya auka kama kutiba lal ladina min qablihim komi ala yesun fardaya moka chogomi munun temena awnye ay kama farada lal ladina min qablikum min al umam manto munun temena ala yesun ku ka farday chogomi ala yesun ke aw fana ka farday wo chogola فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة نيا يرانا كو سنتو نيباتوي أدونين تندي مانتو فلو منون تمنا سن دونين تنبي وفي شرائع القديمة سريا منون تمنا سريا كورو منون تمنا سن تنبي وكونو سن دونين تنبي ولوكونو ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم muhammadu ka sariya ma kere-kereyani sunye ni nya yiranna manto munun temena suntun donen tumbu boloka koro sariya koro munun temena suntun bingula summa kere-kereyani muhammadu ka sariya doronya wa nafsu qad tatasaghala siyam nin fule sumbe seka geleya ninka lima fihi min kabahi jimahiha nimbe sunna ni sumbe ni naba amajigi ka karaba ka bo nin dungola jimahi kore munye akhda'ahu arda'ahu parce que sumbe ni aba majigi abe ni aba karaba ka bo adingona wa maniha abe sun karaba ka majigi wa maniha min sahawati sumbe ni aba bali nin dungoma والله جلا وعالا بين أنه سنته في خلقه ألا يا بانج أني كافون نيني أكاد تاسر دي أكاد دامفونا وأنه على جميل أمم ما نقصني على كتاسر دي أكاد دامفونا كتمه وأنه على جميل أمم ألا يا يرفنا قصن بمانتم بدك حتى في الجاهلية كان شيئا معروفا هر جاهلية لا سنتونين تنبه مكساني تيدن كتي هر جاهلية لا سنتون دونين تنبه جاهلو بلو مكة كانوا يصومون يوم أسرى جاهلو تنبه جوم منا تنا جاهلو تنبه سمكة وياسرو تيدن مسي أما تي قوله لعلكم تتقون ni alako onake sababu ye anasiralanye haja bayanu li hikmati min siyam sunna fam min be sunna la nyini min be sunna o de fulenninye fala allakum tattaqun o be ke sumbe ke sababu ya be siralanye bayanu li hikmati fi masuriyati siyam ni nye bangaliye la nyini min be sunna ko banganye huwa annahu yusabbibu taqwa ko sumbe ke ka alanya sababu de do kalanya sirinya di mogoma lianna siyam yutraku bihi al insan malufatahu parce que sun avec sababu hada madembi ka delifento e idelila min naiba toy wa sahawatihi ibin nindi ngon toy wa maruhubatihi anika kanufe takharruba ila Allah subhanahu wa ta'ala pour kuyere gere alala masami senalendo akorta lendo fa yaksabuhu taqwa donc obeke sababu ye ka alanya serenya dima parce que sun fule ka ke sababu ye idelila ko dola iba to sun kama ikan nindungo dobe iba to sun kama ika kanu fendo be iba to sun kama pour ki gere alala ni sunye ode yato sumbe ke sababu ninna abibo ko mununate abe alanya serenya dima kama annahu yaksiru aidan sahawati nafsi wa hiddatiha sumbe ke sababu kanni ka dimo ani min kadaye sumbe ke sababu ko kari kabonnina lianna shaytana pasige shaytane fule yajri min ibni adama majra dammi bas shaytane be bole hada maden fari kolokono komi joli boli togo fari kolokono فما تناول شهواتي يتسلط الشيطان كهذا مرينتو
iba ke kinin dungon ke shetane fana be bilila de abella suila de wama tarki sahawat yudaful majri ad-dammi men niye nin dungon toye niye nin dungon toye minye joli boli yoro o be laf fayetredu shaytan anil muslimi o be ke sababu ye ka shetane ge ka bo silamama fa fi shiyami abe sun kono usulu taqwa alanya siranya be sun kono allatiya jima'ul khairi kulli alanya siranya mi ni alle de be hera be fara nyon ka kadi mugoma alanya siranya ni min be hera be fara nyon ka kadi mugoma o alanya siranya be sunna aw mbalma sun fule ni alaye ni aya fote kata labana ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna fin sababala fin folo ala hamminur sun hammi ba min be sunna yin nafa min be sunna kama ja manto temena sariya temena sun tumbala ni nye sun bonya yiranna ani sun valeri ani magamani karamani joyoro min be sunna manton temena sariya temena sun tumbala fulanna aya in kono aya yiranna ka sun nogoya anye ka nani sunye kuma chogola min be sun kele nogoya nye munna kama kutiba lal ladina min qablikum hada made kodo ni uko karasa ninke ko imma bili ikelenka uko karasa fana bilala nyogona la karasa fana bilala nyogona na karafaya bilana nyogona na obe kein koli noya e ni yado nin koyin atenne kelenka de abe be kunde ka koyin keli na talibe noya ye katemenu ye kodo takabila ekelenka doromugo to sentala anyodo aya ina kasun ka noya nye kasababu fanye mimbe sun keli noya nye ko ankelen ka barate ankelen ka kunkote ko bede ka kunko yesuye mo temena anye sabana kairana alaka dina na kasaria na kafasa manjami mfule ninye ala ya timme mokoka pasika yen na fami mfo sunna abeke sababu ka alanya siranya de dima ala ya ka dina na kasaria udafade sumbo ola abe alanya siranya mindi mogoma fahajihi mfule ka munu fo awye sabami mfule ku fo sisa nya fo ye nkonne ka sarahu ate kitabu kelen kono mfule ka sabamu nu fo awye sarahu min bagula to kono me abo soro bunu seminu ka sarahu la salasatu usulila bo ambe sagi kata kitabu min bankoro fahajihi faidatu shiyam ninde sunka faidaye annahu yusabbihu taqwa Allah subhanahu wa ta'ala ko sumbe sababu ka alanya siranya di mugoma masami senalendo akorta lendo wa intiqa'il maharimi wa sahawatil muharrama sumbe ke sababu ye ka hada maden kibi yere koroshi haramu koma ani nindungo muno haramu yara sumbe ke sababu kisi uluma lianna li insana ija taraka al mubahati ta'at lillahi kana min babi aula an yatruku al muharramati parce que hada maden fule na ye fen daga lenyire ye ka toy ala bato kama odi kaka ka fen haramu yalen toy fen daga lenye munye ni sunna mini dagariye me ibe ka mini toy suin kama fokata tilebi dumuni duni tun dagariye ne ibe ka dumuni dagale toy fokata tilebi imuso dagariye me iba toy fokata tilebi bon ni mugo minyere dagaraye ayo toy ala bato kama ni haramu yara bolodo abodo te ala bato kama ashiyamu yudarribuhu sumbe hada made abiyantre made ala tajannubil maharimi sumbe hada made antre made ki iladi ni be haramu ko yutoy wa yudarribuhu ala tamakkun min nafsihi la amaratu bisui sumbe hada maden antre mafana ni kila shay yirela kila shay inni na ni mimbe inyamrani ko juye
kim sumbi entraînement ki adabu ku bila ufanaka killa shay'in ninna nimmin bi nyamara ki bila ko jugula wa yatrudu anhu shaytan sumbe ke sababu ye ka shaytane ge ka bo hada mademma wa yalinu qalbuhu litaati ويلين قلبه لتات سنبك سببك هذا مدين دسكم مغيا كتبتما ولذلك تجد شائما أخرب إلى خير من المفتر ودي قصو إبه سنبغا سرو على دي كسر هيرا ما كتمي من بغاكا سنبغا دي كسر كتمي هيرا كيلوما كتمي مغولا من مينيندو نيتي سنة تزيده يحرص على تلاوة القرآن وعلى صلاة ibe sumbaga soro abe korto kata qur'ana kalana ani salli wa yajhabu ila al masjid mubakira sumbaga betam misiri la jonna ashiyamun layyinuhu litaati sunkera sababu layyanahu litaati sunkera sababu ka amagaya ka nogoya kata batoma wa hajjabahu sunkera sababu ka adusukum masiri كل هذا داخل في قوله نمبدو على آية كنو لعلكم تتقون ni ala ko sun kunyere pour kawla sir alaje fashahidu min al aya sharia yiro shahidu ye jumay aya kono ko sunye fardaye ko silamiya ka jonsendo shahidu ye yiro jumay qawluhu kutiba alaykum siyam na ko ala ye sun ka fardaye haja dalilu ala faradiyati siyam onni nye dalilaye ka sun fardaya yiranna ko sunye fardade wa fassarahu bi qawlihi mi sun fardaya mi fuleni nye ayo fana tawsiranye ni alaka kumaye nu ko sunye anka fardaye sunjuma kalo jumando aya nana ko fana tawsiranye shahru ramadana alladhi unjila fihi alquran sunjuma kiranka fardaye sungalo sunu de kiranka fardaye sungalo min ni qur'ana ye jigni damina ala ayat jigni damina sungalo dela lianna qawluhu kutiba alaykum siyam mujmal na ko kutiba alaykum siyam sunkera ka fardaye nin fule ka globally fode fassarahu bi qawlihi ayut tafsirina ka kumaye faman shahida minkum sahara falyasumuhu ni mugmi ni sere la kalo inna mi nye sungalo ikasu donc ni nye jonse nani nay mi nya yira ko sunye farday awa sunka farday min fule ni nye sunye farday bil qur'an wa sunna wa jima'i umma sunye fardade sungalo sunniye fardade ni qur'ana ayaye a qur'ana aya fule sungalo sunniye fardade ni ciden ka hadisaye ija araytumul hilala fasumu ciden ko ni mu'min naye sungalo ye ayesu ijma'u li umma qad ajma al ummatun ala wujubi sawmi ala al baligh mukallaf غير مسافر على البالغ المسلم مكلف على البالغ المسلم المقيم القادر السالم من المواني نين كودور سبترا مغمنا اجماع المسلمين سلاما ببنا كوسوني اوتيكي كواجبيه ولا سنده اسلاميه جونسناني ناي سنيه فرداي ني قراناي sunye fardaye ni tiden ka disa sahalin nye sunye fardaye doni ke baga silama doni ke baga be faralembo ka be ka ko sunye fardaye sungalo sunne ni nye jose nani nai wa dalilul hajj qawluhu ta'ala ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والدليل لحج قوله تعالى سلاميات جون سندورنا ويهيجوا دليل بانبولو يرجما فنا كو هيجو فنا يفرداي الاكو مسمين كورتالندو ولله على الناس الاكو ابي عليه هذا مدونكا حج البيت
كألك سكر كريا كتاهيجي من ستا إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أن دعا اليهود أنهم مسلمون دو كوني آية جي سببون كو يهودو يا ولي كتا ويرما قولوا يسلامو دي قولوا يسلامو دي وأنهم على دين إبراهيم قولوا إبراهيم كالدين ديكا فأمتحنهم الله جل وعلا في هذه الآية ألا يولجربي ni aya kono ala yulajrabi masammin kaba kortal ni aya kono wa qala alakum walillahi ala an-nas hijjul bayti man sasa ilayhi sabila wa man kafara fa inna la khayru an al-alamin lanyini munye alakum aya kono lanyini fa in kuntum muslimina na islamu de fa hijju ay tahiji yahudan na ko islamu au be ibrahim kadinaka na islamu de ay tahiji لأن الله فرض حج البيت على المسلمين حج البيت على المسلمين بس على يسون على يهيجو كفرد إسلامك فإذا لم تهجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ناما هيجي أو بنا هيجما نيدلو لا كايرنا كوت إسلاموية كوني آية سببو ينين ولستم على ملة إبراهيم أوات إبراهيم كدينا فنكا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قوله ألك كما ولله أي حاجة فرض وحق واجب لله ننكر مني ولله mana ninye fardaye ninye hakke min wajibilen be alaye subhanahu wa ta'ala ala nas ninye alaka hakke ninye alaka fardaye muguka walillahi qur'aninde ninye fardaye ninye hakke wajibilen alaye muguka qawluhu hijju ma'nahu fi lughati al-qasd hajju qur'an munye na ko hijju lugala hajju ubi hijju akure munye la ewa kere kereriya kafen kere kere lugala kere kere lide hijju ye al hajju sara'an misariya la nuko hijju qasidul ka'bati al musrafati wal masail al muqaddasati fi waqti maqsus li ada'i ibadati maqsusati wa hiya manasikul hajj misariya la nuko hijju ويك الكابا كروتالي كا كري كريا اني ميني يورو سينما نونم بي كولو كري كريا وقت كري كري لندا باتو كري كري لندو ديلي كما مين توغي نوبا فو مناسك الحج كو هيجو باتو يرو هيجو ينيندي سريالا وقولوا هج البيت اي الكعبه الكعبه كا كري كريا وما حولها من المشاعر التابعة لها أو باتو يورو بي الكابا كرفة أبيبي الكابا نفسا ني الكابا فرادرو وبي دونو أكونو وقوله من ستا إليه سبيلا هاجا بيان شرط الوجود آية كنونا كوني مغمي سيرا سرو كتا الكابا ني بانغاليه كاسون شرطي نيمبي سون شرطي منو بي سون واجبياكا kulu banganye hiju sharati munumbe hiju wajibiya ika kulu banga anye wa huwa al-istita'atu al-badaniyatu wal-istita'atu al-maliyatu hiju shey minye mimbe hiju wajibe ika akasoro shebiye farikolo sheya farikolo la shebiye akasoro nafulo fana shebiye nafulo ko fana la al-istita'atu al-badaniyatu بأن يكون قادرا على المشي وركوب والانتقال من بلده إلى مكة استطاعة البدنية كشبي فريكولا إبسة كتا هيجولا ولا نيني يموني أكاسرو إبسة كتاما إني مكة مانجا إبسة كتاما كتا مكة كتا لكابا كتا هيجي إبسة كيلي نانكافين دوكا إبسة كولي كدغولا كتا مكة في أي مكان من الأرض إبه دغو كلو يرو ألا يا موينا شد إما إبه شكا ولي كيرو لكشمكا نيندو الاستطاعة البدنية هذه البدنية نينيد كوني شيء بالا نفر كلوي
يخرج الآجج أججا مستمرا وننكم مغمين بسي كتا هيجو لني فريقلوه دسي بغتو بورا مغمين دسي لنو بيو دسي من دوملين بيكا إتسي كتا مكا إبورا كالمريد مردا مجمنا كومي بنا من سيغلين بني مغوية بنا من سيغراني بنا سوغدو دي بيكا او بنا يمبي إكاري أتسي كفراكي bafo de mardu mujmina banam minye hada maden da ki deception no bafu ki paralysé banam mim do fana abi kare kurai ate wulika o bana sugu wali kabir al harami ube ce korba min korola koju ate se ka yele nan kan fenka ate se ka do don fenna kata hijula fa haja laysa indahu istita'atu badaniyatu nin tigi sheta ye farikolo la kwa beta maka sheta ninya farikolo la kwa beta maka fa in kanat indahu sita'atu maliyatu ninna yasru sheba ye na folo la de ma fa ka farikolo de tesekata maka fa innahu yanubu man yahujju an hajjata al-islam abe mugobila nola mugomin beta silamiya farda hiju kai ninye mugomin desera hiju la ni farikolo bana dumelin do de be mugo doka bana minni atese kata hijula ubi mugo korola korosugu dola atese kata hijula me nafulo ko koni la sheba yede me farikolo de deselen do atese kata nimbe mugo do de bila nola mimbe ta kasila me hiju kai me mimbe ta hiju ke aye akasura tigi fana hiju ka yere mugo mi ma hiju ki yere ni eye wore mogo ka wori mina ko be hiji anola ni ye hiju inke hiju mbeke ede ate sabe alede wodella chide aka hiju labana aye chode me abake kali kaba munumunu labbaika an suburu mata chiden ko ma suburu mata abafo konye alamina suburu mata e chiden ko suburu mata e jonye ako akulli ako sugura mata yen ka balima dode nimba ke ka hiju ka chidon ko ye hiju ki re folowa ko man hiju ke nyere de awa chiden ko hiju ki re folo o ko fe na hiju ke sugura mata wala tigibe mo min bila nola ka hiji ke o ka sura tigi ye hiji ke ayere ye awa shawul silabun temiya ba faraka fana mo munun be wori mina mo la kwambe hiji karasa nola akoy kala nyini kakeni wori minale kala nyini kakeni bato ni hiju ne ani be baraje min ni nafa min soro hiju rola ala kola akoy kan nganya kake ode wori minato akoni hijira mugo nola ni el nin chogola aya soro hiji ire atigi be baraje soro e fana be sallimunu ne qur'ana kala ni femunu be baraje soro mi akoni eye wori mina koy be hiji ke mugo nola ni wori inde e kala nyini wori kodeta komi do fana yode ku ka baray do yode ke u ka wori min u ka wori soro wori nyini sirai akoni ya ke ni wori inde e ma ke ni baraji nyini yene ani hiju nafa e ya ke ni wori de shaykhul islam bun teme ko ye haramu yika ako ye haramu yika de parce que ala koni bato o teke jianna an nafa ni jiantere nyini kama de parce que ambe hiju wakati lan kan ni fo ka faraka janko mogo chama unire ka wori mina nambara be nimbela ubolo mogo do be ube mogo saba ka wori mina ku be hiju kuye hiju kelen kono be se ka hiju ke mogo saba ne be wori mina ni nambe hiju kiye ube wori mina ni nambe hiju kiye ni nun tebede danna ya de do na dara au ka niye mogo ka wori mina ku be hiju ka ele akasuri ka hiju yire la nyini ka ke fana batu inde ani baraji nyini e kan la nyini kana ke wori yede shawsila bun teme ko ne kan la nyini kera de wori soro inde ye hiju nke karasan no lambe wori min soro wori min be dima de akoyi ka haramu ibe hiju ke ni batu ngania de ani baraji ni ngania ewa ni hiju suku min fule ninye mogo ye wori ta kadima hiju ke nola na ko hiju ko nala ye wori ta kadima doni kaban ko har ni hijira wurin to tora asagaliti ka itado
me atigi ka wori dinto aye wori hakedo takadima hiju ke nola nin kono hiju ke kabonnina hiju ke nyen nola kabonni worila o konna fora nin todela ni e hijira anola to min tora ka wori to sagama aka wori to sagama ni munte kitabu in kono de sarahu in kono min nunu nye fayda wuye na nyuta doni ka baw ka kuma wula ni ko fana fo parce que ambe hiju wakati la ni momi ni seta ye ni farikolo ye sheba ye ni nafolo ye abe mo do bila nola mimbe hiju kaye amma lista'atul maliyatu fahiya tawfir al markab min minye ko ni shebi ye nafolo kola ويده يلنن كافين كسوري بولو اللي ينقله الراحلة أو السيارة أو السيارة يلنن كافين كسوري بولو مين بيتا أو بموبيلي أو تايرات أو تيارات أو بأبيو أو البقارة أو ببطو كل وقت بحسبه وقت بي أنا كيرنن كافين ويكون عنده مال نفلق فنك سريبلو يستطيع أن يوفر له المركب نفلق سريبلو من بسك يلنان كنفين سرويه الذي يمتنه لأداء الحج يلنان كنفين من نيبسك يلاك كتاهيجو الدين وأيضا تقولي أجاد يكون عنده جاد ونفقة له في سفر جهابا وإيابا ni nafolo soro lay bolo ni mbe yele nan kan fella beye ibeta hiju ke minka ni nye sheye nafolo kora ni nye kelenye fulana suro fana ka soro e bolo e yere tato ki sagito o suro fana ka soro e bolo e tato ni sagito o suro fana akasoro fana bi bolo waliman yamunnuhum yakunu indahum kifayatuhum ila an yarjaw ilayhim sabana mogo munun ka konko bika mogo munun ka musakanu kan nafati bika akasoro iye nafati te ulu fana bolo kata hiju nakana on nafati bulu fana bolo ika demba ya fana munun ka balo bika akasoro iye ulu fana kan nafati to bolo kita hiju la foyi kana ukanna fakati dafale mbubolo ninkera jole sisa saba yele nan kanfen nafulo kola yele nan kanfen ka soro ibolo nafulo ka soro ibolo ni mbese ka yele nan kanfen labbe ni beta masala an katile sa abi obien ka soro ibolo fulanna sure fana ka soro ibolo ita to ni na to sure fana ka soro ibolo fo kata makka kana o sure fana ka soro ibolo sabana ika demba ya mibu to kofe ulu fana kam musaka to bolo fo kisage kana o kasuro fana be fajadu manahu an yakuna indahu ma yakfihi fi safarihi suru fana la nyini munye fenka soro bolo nimbi wasaki labo ikatamala o yakfi ma yamunnu min awladihi wa walidayhi wa zawjatihi akasoro fana musakabi bolo fana idon ibange bagan ika muson demba ya min nafaqati wajiben bi ka kasoro ulu fana ka nafaqati da falembe o kullu man taljamuhu nafaqatuhu ani mugo kan nafaqati wajiben bi ka akasoro lu fana ka musaqadda falembe bolo foki bo hijiyorola yamunnu lahum ma yakfihim hatta yarju ilayhim ika ulu fana kam musaqan nunun duma musaqan mumbugo foki sagi kana bada tamini sadadi duyuni nani na bina bo nimpana be kelen kofe aka sori ka juru fana sara juru munun bu kanna aka sori ulu fana sara ija kana alayhi duyun na ya suru juru bila nunun be bolen kofe aka soro juru fana ni juru bila ko fana sara yakunu hajal malu fadilan bada sadadi duyuni bon ninna fulu min fule ka fo sisa ka fun nunun ka sabati bolo nunun fana be nunun fana ninna fulu be ke toyi bolo de juru saralen ko fe mana juru saralen ko fe ka boy kan na fulu la yele nan ka femmin bi la tamaka kinati o musaka sorola
juru saralen ko fe ka bon nafolo la to min be toyi bolo ni ye juru boy kan nafolo la to min be toyi bolo o toyi akasoro abise ka yelenan kan fen labbeye ibeta makka min nakana kele fulanna akasoro sure fana be surala min be ila takinati sabana akasoro ikademba ya musa kabbe soro foki sage kana juru boden ko fe kan nafolo la ni nunu sorola wonninde la hiju wajibira hadama denga فإذا توفر حاجة فيكون حاجة هو الشبيل أو نون دفر مغبلو نون دبك سراي سيسا أجاد ورحيلة نكيدن يافو بنباس كهدسالا كو هيجو واجبرا مغوكا نمغم من سورة فنصرو أني إلنا كنفي لنيني يدي كومنون فرسيسا نون سبتراي بلو كما في حديث بنباس كما بي بنباس كهدسالا تغمي حديثا من بي ترمجي كنا رضي الله عنه عنهما ومن لم يستطع من مغم مسه أي من ليس عنده جاد ولا رحيلة مغم سورة فنته بولو يرنا كان فنتي بولو من بلا سمكة فليس عليه حج هيجوت إكا لأنه خير مستطيع باسكو سيتي اتسي فصرت وجوب الحج هو الاستطاعة كافو هيجو واجب إكا ويد النسبية ولما كان الحج يوتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض تمام هيجو كرا هذا ما دون بنا هيجو يرولا كابو جيا فامبي كابو يرو جودلا من كل فج أميغي كابو فاونا فامنون كجا مكالا ويحتاج إلى مؤونتي هيجو بيحتاج كتام إوا مساقما وفيه مساقط جليا فنبالا والتعب أني سجن بهجولا وغير يحصل فيه أقطار قطروا ندانزو بشكل هجولا وقصو فمن رحمة الله على كنيمة قصو أنجاله في الأمور مرة واحدة على هجو كي يوا يسي كونو أي هجو كي كفردين سناكلي parce que hiju kala be bo jiya fambe do be bo yoro jawna do ewa hiju fana na foloko de bala musakau de bala geleyaw de bala segende bala o koso ala kan nema koso ni hada madaw ni damfewnye aye hiju ke sinya kele ishi kono o man jara alaiha fa huwa tata'u me sinya kele ishi kono ni mo mi ni do faroka o ye baraji nyini de haja min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala aw ni ala kan nema de مسمي سنالين وقرطالين حيث لم يجيبه على المسلم كل سنة تمامني على ما يجو واجب سلامك سامبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمي تيدن يفو كمي على كتنونا ككشباكا إن الله فرض عليكم الحج فهجوا أنا حديثة دوكونو تيدن كو على يهيجو كو كفرداي أي هيجي قال لأقراو ابن هابش رضي الله عنه سيبا دو تنبه كل الأقرب بن هابش وكو تيدما على كجي سيبا ما أكل سنة يا رسول الله أكو تيد إكو أنك هيجي سمو سادة ني هيجو بانكوا فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيد نعداد كبواما أما جابي ثم عاد سؤال وكو في أساجرا كنين كالينك تيد إكو هيجو يانك فردانك هيجو sanwusa an ka hijo da yanka fardai ba fasakata nu nabi sallallahu alaihi wasallam cinye da addade kabwa mama jabi summa ada suwal o kofi sabana asagiran yin kalinka wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nyuma ko alaka tanuna kisibaka law qultu nam la wajabat akun nintun ko oho hiju tumbe wajiba ka sanwusa walama استطعتم ولما استطعتم اوا اتون تسولا فنا الحج مره واحده او هيجو سينيا كلند دو شي كونو فمن جاد فهو تتاو ني مو من يفهم فراوكا او يبراجي ني دي حاجه من رحمه الله ني الله كان نيما دي وقوله سبحانه alaka kuma ayen kono ala seniyalendo o man kafara fa inna la khaniyun lil alamin ni mugo min kafir yara ala kari lembe ka boddam fe umbolo fihi dalilu dalabenna
على أن من يمتنى أن الحج وهو يقدر دلو لبننا كن مغمي يربالي يهيجو بالي يبربالي متى يهيجو شيبي فنا ولا مو يهيجو ما هيجي فإنه كافر كوي كافر دي لكن الله قال ومن كفر من على كل كن مغمي كافر أي من أبى أن يهج ni mogo min banna ka hiji wa huwa qadiru ala al-hajj ibe shika shebiye fana kata hiji fa inna haja kufru konni nye kafira de qad yakunu kufran asghara abe shika ke kafira fitiniye parce que nous ko kafira kufrun kafira to ya fulade kufru al-akbaru be kufru al-asgharu be wodi ato jamhurul ulama kufru min fulani nye o yake kufru al-asghar ni mogo mi sebe imata hiji me abi bolo ko hiju e farda e ma hiju farda yan nan kariya me bagliya de ya to imata hiju kafiriya min fule ninye e ka kafiriya fitini de mun koso abdullah ibn shaghil ka hadisa koso kana ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawuna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufru khayra salat Abdullah ibn Shaqiq ko ciden ka sebo tunkera ko bara situntu bolo bara minniya to islamiya bara la nibe kafiriya ni sallite wala odiyato jamhuru yenin kufru faqad kafara wiya bila kafiriya fitini deka memni ni Sheikh Salfa ako wa man tarakahu jahidan liwujubihi hajan kufurun akbar bi ijma'il muslimina akom men nim mo min hiju intoy ka hiju farda yali ka hiju wajibi ali de nankariya e ka kafiriya kumbaba de silama be de benawla wa abeke sisa ni ala ko man kafara fa inna la khanirun alamina kafiriya e chogo ya fulade hiju fana toli e chogo ya fulade ni mo min hiju toy iye hiju wajibi na farda ye rede nankariya e ko hiji rede te wajibi hiju te farda eye hiji to nin kande kan kafiriya kumbaba i bolendo silamiya kono mais ni mogo min ma hiju wajibiyan nan kariya ima hiju fardayan nan kariya bagilu ya de yita imata hiji kafiriya fitini de etaye kafiriya fitini de amma mani atarafa bi wujubihi mais ni mogo min ni yere sonna hiju ka wajibiya la i sonna i jenana ko hiju wajibi de watarakahu takassula ni lafun fari fagani lafu sababu de iye hiju toy fa haja kufru asghar ni nye kafiriya fitini de walakin ija tawaffa wa kana lahu malu fa innahu yuhajju min tarikatihi ni min fule ka hiju toyte aba yire bolo hiju e wajibi de ni fari faga ya soro bagiluya ya soro ayire ka nyana mayala mata hiji nin fatura ayen na foloto ambe hiju hakke bo kan na folo ye ayen na folo min to sani ciye tabaw kan na folo tila ambe hiju musaqabon na folo na mo beta hiji kan nola li annahu daynu alayhi lillahi ajja wa jalla parce que alaka juruba kanna ambo hiju na folo bo ka ayen na folo min to ambe hiju musaqab wala de mo kata hiju kan nola wa hajil ayat ni aya min fuleni nye fiha wujubul hajj aben ni aya kono ko hiju ye wajibi de wa huwa rukun min arkanil islam ko hiju ko islamiya jonsen do de do islamiya jonsen do na hiju ye wa bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu rukun min arkanil islam fi hadithin jibril cide nya banganye hadisa kono ko hiju be islamiya jonsen de la jibril ka hadisa kono wa fi hadisi ibn umar abdullah ibn umar ka hadisa fana kono cide nya yiranna ko hiju ye islamiya jonsen do de wa gadi furida li hajju fi sanati tashi'atu ala qawli kuma udola hiju faradayara hijriya san kono tonade wala mu yahujju nabi sallallahu alaihi wasallam fi haji wala mu yuhajja nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajihi sana me hijriya san kono tonna cide ma hiju faradayara hijriya san kono tonade me hijriya san kono tonna cide ma hiji
وإنما حج في سنة التي بعدها في سنة العاشرة سام من بي سام كنونتو نكوفي هجرة سانتنا تيدي هجرة أودلاكا هجو لباينا لما جاء من منقصو منا هجو فردلا سام تيدي ما هجو كو ساين نسيا كلي أين هجو بلا o sayin kofere hijira santana hijira asababu ye munye li'annahu sallallahu alaihi wasallam cide alakataruna kisibaka arsala aliyu yunadi fi nas fil mawsim cide ni ali ibn abi talib ci hijira sankonontonna kata hijiyorola alla nya hujja bada hada al'am mushrik wala yatuf bil baiti uriyanu parce que hiju tumbe cogo me kakoro mushriku tumbe ta hiju yorola bon mogo fana tumbu ka finu bo ulankolombe alikaba munumunu o tumbe jahilu bolo ko ulu ye ala soso ni fini munu nye ko ulu no finu te alikaba munumunu ni fini kura masoro min bolo ka fini kura sa ka do imala soso ni fini minye ka alikaba munumunu nay no masoro min bolo sema soro ye aka fini korole munumba kana bu bode alan kolombe alikaba tawafu ode tumbe jahilu bolo hari muso lan kolon tumbe alikaba munumunu abena hoy fenu na chogomi hari sawni tarugo la chogomi aba haketon muso be atege farab ewa biri alla wurala awa ko bi abebe bo hari na ma abema bo ni min bora ma alla jelila daga mogoye utumbe ni foy ka tawafula o puru cide ni nunun kana nyogon soro ali kabala wodi yato hijra san konontona lema hiji aye ali ibn abi talib bila kata hijirola ka woleli ke jama cela ka fo ni nyinan temena mushriki kana ye alikaba ko ibna hiji ni nyinan temena mogol lankolon kana alikaba tawaf ali tala kan woleli ke hijra san konontona hiji bato yorowula falamma muni al mushrikuna tumami mushriku balila wal uratu animu ewa lankolon fari lankolon min al hajji fil amil asir tumami nunum balila ku kana hijike hijra santanna hajjan nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada wala cidenye akasaran kala ni hijuke santanna sankonontonna aye alici o yasura abubakar de hiju nyemay me aye aluci o ka welilike hiju bato yorula ni nyinan temena ewa sangure min bena santanna mushriki kanana alikaba ewa mogol lankolo i kanana alikaba ni lankolo be alikaba tawafu wo yubali santanna mushriki kanana alikaba santanna mogo be alikaba tawafu lankolo i kanana tuma min nin kera alikaba ne toira kabon nonuna santanna cide nyere yaka hijulla bake aha esga wakati bala ko wakati manja joni bala ayo militina no kono wakati sera amba bilaya inshallah dari sugode donc ambe nim bondata subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in usulu salasa page 177 والدليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
biya lagmisa suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu shawwal minye hijra sankalo tanna bisunyo mugani durunai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani fula sankalo duruna bisunyo mugani woronai ambe dawda bugu masjid rajahu ambo kono darasu be Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono salasatu usul ambe yoro munumna arkanu al-islam silamiya jon senduru saba fora kateme sheri kuma fula ani minye salli ani jaka an kuma na nununka bi adamina na yoro mi أقوى الدليل الشيامي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الشيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معنى سلاميات جون سناننا سنددو سلاميات جون سناننا يسوني مكايرا كو سوني سلاميات جون سيه أدلاي جمعي ayo waya de kalate ashiyamu la yajibu illa ala almuslimina sunfule ate wajibiya mugoka fo silamo sumbe wajibiya silamo deka amma alkuffaru law faluhu ma sahha minhum hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirun harin ni kafiru sunna sunte ka sunte saha fo ka sheri kuma fula de fo ka fo bato fen site min ka bato ciyane ala kelempe wute muhammadu ya ala ka cidenye ni kafiri ma sheri kuma fula fo na sunna aka sunte saha ma damu ala kufur kuto kafiri aka fa innahum la tanfahum li ibadat لا شيام ولا خير الشيام كافري كاتو اكا كافري اكا بطوتا نفا وكيرا سنية وكيرا سنتنا يوم بطوتي كافري نفا ولذلك قوتب به المؤمنين قاسة نند قصو قاتب به المؤمنين ولذلك قاتب به المؤمنين قاسة مؤمنون علي مؤمنون دي كما نغنيا كو كري كوكما نغنيا نسونيا لأنهم هم الذين يستجيبون فسقولوا دبي على الجابي وهم الذين يشيخ منهم الشيام ويقبل منهم الشيام ولود كسم بسها سم بمنا ولود لا مؤمنون وقوله ni alako kutiba alaykum الشيام معنى كتب فردا كتب كره مني فردا يلي كفر الله مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال نيمبكم على كآية قرآن كنناكو على يكليك أو كفرداي يعني فرد عليكم القتال على يكليك أو كفرداي فالكتب في كتاب الله معناه الفرض كتب على كتاب لا أمانة يدي فردالي كفين فردايا موكا على يسون فردايا أوكا كما كتب على الذين من قبلهم كم على يسون فردايا موكا تشوغمي منون تمنا أوني أي كما فرد على الذين من قبلكم من الأمم من تم منون تمنا على يسون كوكا فرداي تشوغمي على يسون كي أو فنا كفرداي وتشوغلا فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة نيا يرانا ko sun tunye batoye a donen tunde manton fulo munun temena sun donen tumbe o fi shara'il qadima sariya munun temena sariya koro munun temena sun tumbe u kono sun donen tumbe ulu kono walam taqtas bihi shari'atu muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadu ka sariya makere kereyani sunye ni nya yiranna manton munun temena sun tun donen tumbu boloka koro
sariya koro munun temena suntum bingula summa kerekereni muhammadu ka sariya doronya wa nafsu qad tatasaghala siyam nin fule sumbe seka geleya ninka lima fihi min kabahi jimahiha nin be sunna ni sumbe ni naba amajigi ka karaba ka bo nin dungola jimahi kore munye arda'ahu parce que sumbe ni aba majigi abe ni aba karaba ka bo adingona wa maniha abe sun karaba ka majigi wa maniha min sahawati sumbe ni ababali ninduma wallahu jallan wa alan bayyana annahu sunnatahu fi khalqihi ala ya bange anye kafo ninye akatasira de akadamfeuna wa annahu ala jamil umam mana ko sunye ala katasira de akadamfeuna kateme wa annahu ala jamil umam ala ya ira fana ko sumbe mantombe de ka hatta fil jahiliyati kana shiyam ma'rufa har jahiliya la suntonen tumbe makasani ciden kati har jahiliya la suntun donen tumbe jahilu bolo makka kanu yasumuna yawma asura jahilu tumbe jommina tanna jahilu tumba sum makka wa yasuru ciden masi amaci qawluhu la'allakum tattaqun ni alako onake sababu ye anasiralanye haja bayanu li hikmati min siyam sunna fam min be sunna la nyini min be sunna o de fulenninye fala allakum tattaqun o be ke sumbe ke sababu ya be siralanye bayanu li hikmati fi masuriyati siyam ni nye bangaliye la nyini min be sunna ko banganye huwa annahu yusabbibu taqwa ko sumbe ke ka alanya sababu de do kalanya sirinya di mugoma lianna siyam yutraku bihi al insan malufatahu parce que sun abeke sababu hada madembi ka delifento e idelila min na iba toy wa sahawatihi ibi nindi ngon toy wa marukhubatihi anika kanu fe takharruba ila Allah subhanahu wa ta'ala pour kuyire gere alala masami senalendo aporta lendo fa yaksabuhu taqwa donc obeke sababu ye ka alanya serenya dima parce que sun fule ka ke sababu ye idelila ko dola iba toy sun kama ikan nindu dobe iba toy sun kama ika kanu fendo be iba to sun kama pour ki gere alala ni sunye ode yato sumbe ke sababu ninna abibo ko mununate abe alanya serenya dima kama annahu yaksiru aidan sahwati nafsi wa hiddatiha sumbe ke sababu kanni ka dimo ani min kadaye sumbe ke sababu ko kari kabonnina lianna shaytana pasige shaytane fule yajri min ibni adama majra damni bas shaytane be bole hada maden fari kono komi joli boli togo fari kono فما تناول شهوات يتسلط الشيطان كهذا مدينتو إباك كينين دونك شيطان فنا بي بليلاد أبلا سويلاد وما ترك شهوات يدعف مجرى الدم من نين دون توي مين جولي بوليرو وبلاف فيترد الشيطان عن المسلم obeke sababu ye ka shetane ge ka bo silamama fa fi shiyami abe sun kono usulu taqwa alanya siranya be sun kono allatiya jima'ul khairi kulli alanya siranya mi ni alle de be hera be fara nyon ka kadi mugoma alanya siranya ni min be hera be fara nyon ka kadi mugoma o alanya siranya be sunna aw balma sun fule ni alayya ni aya fote kata labana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba lal ladina min qablikum la'allakum tattaqun fin sababala fin folo
ala hammindu sun hammi ba min be sunna yin nafa min be sunna sun nafa kama ja manto temena sariya temena sun tumbala ni ye sun bonya yiranna ani sun valeri ani magamani karamani joyoro min be sunna manto temena sariya temena sun tumbala fulanna aya in kono aya yiranna ka sun nogoya anye ka nani sunye kuma chogola min be sun keli nogoya nye munna kama kutiba lallegina min qablikum hada made kodo ni uko karasa ninke ko imma bili ikelenka uko karasa fana bilala nyogona la karasa fana bilala nyogona na karafaya bilana nyogona na obe kein koli nogoya ni yado nin koyi atenne kelenka de abe be kunde ka koyin keli na talibe nogoya ye ka teme nu ye kodo ta kabila kelenka doromogo to sentala anyodo aya ina kasun ka nogoya nye ka sababu fanye mimbe sun keli nogoya nye ko an kelenka barate an kelenka kunkote ko bede ka kunko yesuye mogo temena anye sabana kairana alaka dina na kasaria na kafasamanta min fuleni nye ala ya timme mogoka parce que yen nafa min fo sunna abeke sababu ka alanya siranya de dima ala ya ka dina na kasaria udafade sumbo ola abe alanya siranya mindi mogoma fahajihi mfule ka munun fo awye saba min fule ku fo sisa nya fo ye ngonne ka sarahu ate kitabu kelen kono mfule ka saba munun fo awye sarahu min bagula to kono me abo soro bunu seminu ka sarahu la salasatu usulila bo ambe sagi kata kitabu min bankoro fahajihi faidatu shiyam ninde sunka faidaye annahu yusabbibu taqwa Allah subhanahu wa ta'ala ko sumbe sababu ka alanya siranya di mugoma masammin senalendo akorta lendo wa intiqa'il maharimi wa sahawatil muharrama sumbe ke sababu ye ka hada maden ki bi yere koroshi haramu koma ani nindungo muno haramu yara sumbe ke sababu ki kisi uluma lianna li insana ija taraka al mubahati ta'at lillahi kana min babi aula an yatruku al muharramati parce que hada maden fule na ye fen daga lenyire ye ka toye ala bato kama odi kaka ka fen haramu yalen toye fen daga lenye munye ni sunna mini dagariye me ibe ka mini toye suin kama fokata tilebi dumuni duni tun dagariye ne ibe ka dumuni dagale toye fokata tilebi imuso dagariye ne iba toye fokata tilebi bon ni mugo minyere dagaraye ayo toye ala bato kama ni haramu yara bolodo abodo te ala bato kama ashiyamu yudarribuhu sumbe hada made abiyantre made ala tajannubil maharimi sumbe hada made antre made ki iladi ni be haramu ko yutoye wa yudarribuhu ala tamakkun min nafsihi la amaratu bisui sumbe hada made antre mafana ni kila shay yerela kila shay inni na ni mimbe inyamrani ko juwe kim sumbi antarma ki adabu ku bila ufanaka kila shay'in ninna nimmin bi nyamara ki bila ko jugula wa yatrudu anhu shaytan sumbe ke sababu ye ka shaytane ge ka bo hada mademma wa yalinu qalbuhu li taati ويلين قلبه لتات سنبك سببك هذا مدين دسكم مغيا كتبتما ولذلك تجد شائما أخرب إلى خير من المفتر ودي قصو إبه سنبغا سرو على دي كسر هيرا ما كتمين من بغاكا سنبغا دي كسر كتمين هيرا كيلوما كتمين مغولا من مينيندو نيتي سنة تزيده يحرص على تلاوة القرآن وعلى الصلاة ibe sumbaga soro abe korto kata qur'ana kalana ani salli
ويذهب إلى المسجد مبكرا سنبغ بتم مسير الجنة الشيام لينه لتاتي سنكر سببه لينه لتاتي سنكر سببه كأمغيا كنغيا كتبتهما وحجبه سنكر سببه كالدسكم مسري كل هذا داخل في قوله نمببدو على آية كنو لعلكم تتقون ni ala ko sunku nyere pour kawla sir ala ni fashahidu min al aya sharia yero shahidu ye jumay aya kono ko sunye fardaye ko silamiya ka jonsendo shahidu ye yero jumay qawluhu kutiba alaykum siyam na ko ala ye sunka ka fardaye haja dalilu ala faradiyati siyam on ni nye dalilaye ka sun fardaya yiranna ko sunye fardade wa fassarahu bi qawlihi mi sun faradaye mi fuleni nye ayo fana tawsiranye ni ala ka kumaye nu ko sunye anka fardaye sunjuma kalo jumando aya nana ko fana tawsiranye shahru ramadana alladhi unjila fihi alquran sunjuma kiranka fardaye sungalo sunu de kiranka fardaye sungalo min ni qur'ana ye jigni damina ala ayat jigni damina sungalo de la lianna qawluhu kutiba alaykum siyam mujmal na ko kutiba alaykum siyam sun kera ka fardaye nin fule ka globally fode fassarahu bi qawlihi ayu tafsirina ka kumaye faman sahira minkum sahara falyasumuhu ni mugomi ni sere la kaloina mi nye sungalo ikasu donc ni nye jonse nani nay mi nya yira ko sunye farday awa sunka fardaya min fulani nye sunye farday bil qur'an wa sunna wa jima'i umma sunye fardade sungalo sunniye fardade ni qur'ana ayaye a qur'ana aya ufule sungalo sunniye fardade ni ciden ka hadisaye ija araytumul hilala fasumu ciden ko ni mu'min naye sungalo ye ayesu ijma'u li umma qad ajma' الأمة على وجوب صوم على البالغ مكلف غير مسافر على البالغ المسلم مكلف على البالغ المسلم المقيم القادر السالم من المواني نين كودور سبترا مغمنا إجماع المسلمين سلاما ببنا كقصوني أتيك واجبية wala sunde islamiya jonse nani nay sunye fardaye ni qur'anaye sunye fardaye ni tiden ka sa sahle munye sunye fardaye doni ke baga silama doni ke baga be faralembo ka be ka ko sunye fardaye sungalo sunne ni nye jonse nani nay wa dalilul hajj qawluhu ta'ala ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والدليل لحج قوله تعالى سلاميات جون سندورنا ويهيجوه دليل بانبولو يرجما فنا كو هيجو فنا يفرداي ألاكو مسامين كورتا لندو ولله على الناس ألاكو أبي عليه هذا مدونك حج البيت ka alaka sok kere kere kata hiji man sata ilayhi sabila wa man kafara fa inna la ghaniyun 'anil alamin anda al yahudu annahum muslimuna do ko ni aya jigi sababu ko yahudaw ya wele kata u yere makulu ya islamade qulu ya islamaude wa annahum ala dini ibrahima qulu bi ibrahim ka dina deka fa amtahanahumullahu jallan wa ala fi hadhihi al aya alayun la jarabi ni aya kono alayun la jarabi masammin kaba kortal ni aya kono wa qala alakum walillahi ala an-nas hijjul bayti man sasa ilayhi sabila wa man kafara fa inna la ghaniyun 'anil alamin lanyini munye alakum man aya kono lanyini fa in kuntum muslimina na islamu de fa hijju ayta hiji yahudan na ko islamu au bi ibrahim kadina na islam da ay tahiji لأن الله فرض حج البيت
على المسلمين حج البيت على المسلمين بس على يسون على يهيجو كفرد إسلامك فإذا لم تهجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ناما هيجي أو بنا هيجما نيني دلولاي كايرانا كوت إسلاموية كوني آية سببو ينين ولستم على ملة إبراهيم أوات إبراهيم كدينا فنكا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قوله ألك كما ولله أي حاجة فرض وحق واجب لله ننكر مني ولله مانا نيني فرد نيني حق من واجب لهم عليه سبحانه وتعالى على الناس نيني ألك حق نيني ألك فرد مغوكا ولله قرن نندي نيني فرد نيني حق واجب لهم عليه مغوكا قوله حج معناه في اللغة القصد حج قرى مونية ناكو حج لغة لا حج أبي حج أقرى مونية لا يوا كري كريا كفين كري كري لغة لا كري كري لدي حج الحج سرعان مسريا لا نوكو حج قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادة مخصوصة وهي مناسك الحج misariala nu ko hiju oye ka alkaba kurotale ka kerekereya ani minye yoro seneman nunum be kulu kerekereya wakati kerekerelenda bato kerekerelendo dili kama min toge nu ba fo manashikul hajj ko hiju bato yoro hiju yeninde sariala wa qawlu hijjul baiti ay alkaba ka kerekereya وما حولها من المشاعر التابعة لها أو باتو يورو بي الكابا كرفة أبيبي الكابا نفسا ني الكابا فرادرو وبي دونو أكونو وقوله من ستا إليه سبيلا هذا بيان شرط الوجود آية كننا كوني مغمي سيرا سرو كتا الكابا ني بانغاليه كاسون شرطي nimbe sun sarati munumbe sun wajibiya ka kulu banganye hiju sarati munumbe hiju wajibiya ika kulu banganye wa huwa al-istita'atu al-badaniyatu wal-istita'atu al-maliyatu hiju sey minye mimbe hiju wajibe ika akasoro shebiye farikolo la shebiye akasoro nafulo fana shebiye nafulo ko fana la الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده إلى مكة. الاستطاعة البدنية كشبي فريكولا إبسة كتا هيجولا ولا نيني يموني أكاسرو إبسة كتاما إني مكة منجا إبسة كتاما كتا مكة كتا لكابا كتا هيجي إبسة كيلي نانكافين دوكا إبسة كوليكا دوغولا كتامكا في أي مكان من الأرض إبسة دوغو كلو يرو ألا يا موينا شد إما إبسة كوليكا يرو لكاسمكا نيندو الاستطاعة البدنية هذه البدنية نيندو كوني شيبا لني فريكولوي يخرج الأجيجا مستمرا ونانكم مغمين بسة كتا هيجو لني فريكولوي dese bagato bora mugum min deselendo pew dese min dumelen bi ka itese kata maka e bora kal maridi marada mujmina komi bana mi sigilembe ni mugoye bana mi sigirani re bana sugudo de bika o bana imbe e kare atese ka furate ba fo de mardu mujmina bana mi nya hada madenda ki dese pew no ba fu ki paralyser bana mim do fana abi kare kurai ate wulika o bana sugu wali kabir al harmi ube ce korba min korola koju ate se ka yele nan kan fenka ate se ka do don fenna kata hijula fa haja laysa indahu istita'atu badaniyatu nin tigi seta ye fari kolola ko beta makka seten ni nya fari kolola ko beta makka
فإن كانت عنده شتاءة مالية ننا ياسرو شيبا ينفلو لدي ما فكفر كل دي تسكة مكة فإنه ينوب من يحج أن حجة الإسلام أبي مغبلا نولا مغمين بيتا سلامية فرد هيجو كاي نيني مغمين دسرا هيجو لني فرقلوي بنا دوملين دو دي بي مغدوكا بنا مني أتسكة هيجو لا ubi mogo korola korosugu dola atese kata hijula me nafulo ko koni la sheba yede me farikolo de deselen do atese kata nimbe mogo do de bila nola mimbe ta kasila me hiju kai me mimbe ta hiju ke aye akasura tigi fana hiju ka yere mogo me ma hiju ki yere ni eye wore mogo ka wori mina ko be hiji anola ni ye hiju inke hiju mbeke ede ate sabe alede wodella cide aka hiju labana aye chode me abake kali kaba munumunu labbaika an suburu mata ciden ko ma suburu mata abafo konye alamina suburu mata e ciden ko suburu mata e jonye ako akulli ako suburu mata e en kabali ma dode nimbake ka hiju ka ciden ko ye hiju ki re folowa a ko ma hiju ke nyerede awa ciden ko hiju ki re folo o ko fena hiju ke suburu matay wala tigibe mo min bila nola ka hiji ke o ka sura tigiye hiji ke ayereye awa shaykhul islam bun tamiya ba faraka fana mo munum be wori mina mo la kwambe hiji karasan nola akoy kala nyini ka ke ni wori mina le kala nyini ka ke ni bato ni hiju ne ani be baraje min ni nafa min soro hiji rola ala kola akoy kan nganya ka ke ode wori mina to akoni hijira mugo nola ni el nin chogola aya soro hijira ire atigibe baraji soro e fana be sallimunu ne qur'ana kala ni femunu ibe baraji soro mi akoni eye wori mina ko ibe hiji ke mugo nola ni wori inde e kala nyine wori kodeta komi do fana yode ku ka barai do yode ke o ka wori mina o ka wori soro ha wori nyini sirai akoni ya ke ni wori inde e ma ke ni baraji nyini yene ani hiju nafa ay akini wori de shaykhul islam bun tamiya ko ye haramu yika ako ye haramu yika de parce que ala ko ni bato o teke jianna an nafa ni jiantere ni kama de parce que ambe hiju wakati lan kan ni fo ka faraka janko mogo chama unire ka wori mina nambara be ni mbela uboro mogo do be ube mogo sabaka wori mina ko be hiju ko ye hiju kelen kono be se ka hiju ke mogo sabaka me be wori minan ni nambe hiju kiye ube wori minan ni nambe hiju kiye ni nun tebede danna ya de do na dara au ka niye mugo ka wori mina ko ibe hiju ka ele aka sori ka hiju yire la nyini ka ke fana batu inde